Sizwe sakithi magumbamano omhlaba sibingelela kuwo wonke umbukeli obukele namhlanje obingelelayo umkhulu Somashi nyona sinda isila sayo ephuza kwezinde ngoba mayiphuza kwemfishane ziyobuya nodaka uhlelo Fegobela Moja Love 157 namhlanje ke sisendaweni yaseThembisa lapho khona okuthiwa kuseduduza sibhalelwe khona uCaroline indaba yakhe ibhlungu kakhulu uthi uGobela wakhe wayibalalisa endaweni enye ibungu enukayo kodwa ngifuna ukuyichaza kakhulu mina ake sambe siyoza ukuthi uCaroline uthi kahle kahle kwakwenzekalani siyabonga sanibonani sisi ninjani kodwa siyaphila ngumkhulu Somashi mina ngiqhamuka kwaMoja Love 157 ohlelelo libiza ngeFegobela ngicela ngokuthi uqale ngokuzichaza bese siyaqhubeka nodaba lakho. Okay, mina naka libizo ke na Caroline wa Haletswalo. Yes, ke tla ke le mo Duduza so ke begeletse Fegobela gore e tlo nthusha ka ga problem e ke nong ka ra yona e le gore o kile ka tsana ka ra ga yona last year. So ke be ke tlhakana le di challenges ka ra lela pala ka go dimga basiana ka ke nang lona a ba le gore ke a sepela ke go nyaka thusho mo ke tseneng ka gona ke khumane le gore ke kereke but e mix le sengaka. So ke rile ke fitla ka kwa ba borofeta ba mpotsa gore a gona ntho e tlo lokago ntle le gore ke lokishe ditaba tsa ka tsa sekereke gore ke phethe semoya. So ka kwana le nna ka re okay ke gale ke sepela ke a itseba taba ya semoya so nna ke nyaka motho le gore o tlo ndirela dilo tsa nnete bane ke tswa ke sepela ke sa khumane batho ba ndirela go dilo tsa nnete. So a re yena o tla ndirela ke gale a thusha batho. So ka tsena ke tsena on November ya re December but ebe ke dira ke ya ke boya ka jarateng e rile ke le pise ke dira taba tsa semoya tsa sekereke ka mphethela tsona. Ya fitla mo le gore go ke ba le pono ya gore ke mmotšiše gore na spirit se a se tshwere o sa kereke ke spirit sa mputama. So ke rile he ke ya go fitla ko yena ke motlhalosetsa a re which means ba go romela gore wena o sanetse gore o tle o dire sengaka a ba dumele o dire sekereke se le teng. O se ka shia sengaka kantle ba dire ka moka ga bona o ba hlakantše lento e teng. So ka re mo go yana ka re nka se kgone go dira sengaka because of a ke bere ke na tšhelete ke tshepetse go dima tšhelete ya bana ya SASSA. Ke ga mfoster wena tsena o se ka elana le tšhelete re tla di bona ka morago ne he ke feditse go thusha wena o tla tsamaya ya bereka wa dirang wa boya tla wa mpatela but ka mkhonna le na re kwana ka gona a zanka isaba ka mkho mawusuqala usungena endabeni yokuthwasa or what lokho enikwenzayo yini kwenzakalani mawusuphakathi. So ke rile he ke tsena ka bo ka hare ga ntwa so gona le ba re ke eng o shunkela ba go bia le shele le white ba go tugona le setlhare se ba go tipisetsa go sona gore go tswe matlosi o katjeka. So nna o rile ha re ke sanetse re ke re tsene mo landerele mola a ba le gore nna ba setse a mpuditse gore litlosi linchiwa lo ijwang. Okushuthi wena ngokomthetho ngalesikhathi wenzelwa lento esithi ukugajeka thini awuzange ayikho into eyenzakele kuwena akuzange kuphakame idlozi because angithi masenza ukugajeka ilakho nokusafanele kuphakame khona idlozi lizisho ukuthi ubani uma unedlozi liyaphakama uma ungenalo ngeliphakama wena ukuhlebela ukuthi yenza kanjani. Ho tlile batho sa hae go re yena wa fitla ba checkiwa a tsentšhe rena re a re ntlhatlhobang motho a re gone go tlhatlhoba yena ke yena a re botsang gore tsamang lo botsa motho sol ukuthi nithi hayi ukuthi kuvele yini uphatheke kanjani nje obuthwasa khona la ake a tshwarega ga botse ka mo bekele ka gona because of ebeke ke rubiwa boshola mosagare ebe go sena peace ka felele tša mo le gore go kile ka lwala ka re ke re ke a mokgopela gore ke clinic a gana go ganeng ga gage ka dula ka re ke sa dutse ka maramkhukhu wa gage a na le batho ba gage ka montlantlha a re mo go nna re ke tswa ka maramkhukhu wa gage ke ska tlo kgwela ka ramkhukhu wa gage ke tla ke kgwela motseng wa ka
bona letšatši le lengwe ile ra re phalazisa a fitlha kwane ko ntle a re la bokoko mfuni ko batkaka a boela ka kamoreng ya hae o rile ha ya ka kamoreng ya hae a boya a tshwere setlhare a fitlha se tšhela kao re le he re phalaza ka setlhare sela goko o nebe ke na lena a thoma phalaza madi a phalaza madi mola thoma go lwala a bethaga ditho a thoma le go tshologa same time aba week Kuyaqhubeka ke gogo yini le yenzekayo njoba nihleli lapha phakathi njoba phela ngithi usahleli yini enye eyenzekayo uselapha phakathi heke le ka kwa hare bona le ntshebe robala le nna okay ntwe rile he robala le nna ka re ke ya go yena ke motlhalosetsa re ba re he ka re bona le ntwe robala go le nna re ke le tlosi la hao ngaka engwe le engwe ena le tlosi le sa ne tsore a robala le bolo Dar okay a gona bothata one day rile he robala le nna ba lo re ke ala tšatši le e be robala le nna a ke no re ke ibone mo borokong but a ke no re ke re life so e be ile ntho e be ile ntho kaofela o no bona ka meno gore ntho e ke motho asiqalelana dadwethu uma usibhalela kunendaba yevideo ekhona mangabe usibhalela mhlawumbe ungangichazela uthini kwenzakalani lapha akungichazele kuleso simo leso video ela ke sendileng ke nako e be re thwasa ka yona yes re le he re thwasa go thomile ka labone ya ba sekereke semoya ya re Friday ya ba ntwaso dilo tsela di no ka kwa ke dilo tša budi okay ke skhumba ke ntho ke dilo tse tsa ka mohare tsa budi ke dilo tše ba tsanetse a sepetse le rena go ya ka metsing re di shitse ka metsing ka mogho yana re tlhaloseditse go ka gona but azanga a dira ka mogho yana a re boditseng ka dilo tšela o di tšere a di bea ka kwa re robalang ka gona tša bola ka kwa tša dira diboko ka kwa go nkga ene ka monna ke a kula here motlhalosetsa o tlile ra motlhalosetsa ra re phela ka mo gona le diboko azanga a nyaka gore tšheletša re ignore a tswa tsamaya e be re robala le tsona re ja le tsona endabeni yokukhokhelana nanivumelane ngento engakanani wakwazi ukuthi ugcina umkhokhela imali yakhe kwenzakalani mo godimo ga tšhalete go na le ntoela ba re go ke o re thomile ka mokamase sa mo fa 4,000 ya boya ya tla ga ntwaso a runya ka half ya tšhalete ka mo fa 7.5 okusho ukuthi ugcina umkhokhela 4,000 no 7.5 no ngezwakala gogo so into ofisa ukuthi njengamanje ukusuka manje sikusize ngayo uyiphi ukuya phambili ye nna ke nyaka re le nthuse ka yona poleke ka kwa o tshwere diaparo tša ka tša kereke okay o tshwere dilo tša ka tša sengaka le dilo tše ke tsenyeng ka tsona because of a gona ntho a ndiretseng tsona nka se re ke šia dilo tša ka morago a sa ndirela selo ke moropa ke dieta di šetse ka kwa ke phone ke slepe se le gore be ke se berekiša ka kwa go kapa dikgonye that means so ayikho into aduyenza lapho that means kuzofanele siyenze indlela ukuthi akakubuyisa okungokwakho ya njengamanje singasuka sikwazi ukuthi siyotholana noGobela singahamba sisi Oh, sanibonani. Ninjani? Siyaphila. Hayi sazela ekhaya. Niyaphila gogo? Cha, ngumkhuluso masho mina. Ngiqhamuka kwaMojalavu, ohlonelo olubizwa ngeFake Gobela 157. Ngihamba nogogo. Kahle ngisho. Uyamazi ugogo. Nazana kanjani gogo? Ugogo ungene lana shuthi ungene la uqale wangena esontweni ngimazi ezongena esontweni qale ngamthola esontweni ugogo ngizombiza ugogo bani
ugogulo Ngisho wena gogo. mina ngugogo bani angeke ngize ngitshele inkinga sengingasemane ngakwada ke nje sengikwatile ukwada just because ushuthi sometimes no bengenzela ukuthi angithi ngifuna ukuthola iside lakho bengenzela ukuhlonipha ngikubize ngegama manje inhliziyo yami manje sibhlungu kakhulu manje sengizwe inyingi wayisho asiqale gogo ngendaba ukuthi indaba ngibala ekhaya gogo ngifuna ungithathe kulokho ade ungitshela khona mina ngelanga leli ubeke ngolimi lwakho ngelanga leli kuphakanyiswa idlozi kwenzekalana ukuchaze nje lapho soqhubeka Jajile baphakamisa amakhosi mona azanga waphakama amakhosi namona sacela unchi manje gogo mawusushiye kwakho ufuna ukufaka into yogqoka into ansala uthana ufuna ukugqoka into ingane ngiyahlolela hayi waqoka gogo ngifuna ukugqoka nje into ibhayi khuleka gogo baba first into yokuqala ne nana manje ngiyayibuza ukutshela ukuthi uhlale how many months lo sis la ekhaya sizofika lapho gogo and then okwesithu namhlanje yena futhi uletha abantu la ukube ingoba mhlambe mina ngithukulunga ngendaba uthi ngomnyanga bami ngiyabuhlonipha ngiqala ukuthwasisa ngaye ne okay lifikile le nje lifikile lo hlosi la khathi uMachaba athena uPretty if uma umuntu ezokhipha ihlozi elithi Pretty ihlozi enjani lelo imamela thu wena uthe enebe ukuthi makufanele ukhipha ngithi uceda ukukhasela lo baba ngithi awatshela wena urile nake balele libitso lelitswang kamara manje uthini kwena uthini ukwena lo sis uthi ngalesikhathi makufuna ukuphakama ihlozi wayefuna ukukhipha elithi Mashaba ethi uPretty ngamjikisa ngithi mina umzulu ukuthi uthini okay after this mase sengijikisile ke mina mase ngithene ene wena uMachaba ngikwenza wabe usuhlaleleni ngifuna ukubuza mina wabe usuhlaleleni zonke izinto mangikwenzisa mina ngifuna ningisondezele ivideo kune video ngifuna sikhulume ngayo ngoba yona iphambi kobuso bethu ngiyathanda ngoba yona into esingeke umunye uzokhomba omunye umuntu okhomba omunye ngifisa nje sixoxe ngaleyo video iyona engakwazi ukukhuluma ngayo ngoba okuningi omunye ukhomba omunye no kancane nje mama khona nje ayithi sizokhuluma sizofika lapho nje akunankinga khululeka ngizocela nje gogo ukuthi sibukele le video ungibukelele nje le video le mayidlana gogo ngiyacabanga ukuthi kukakho la ngithi kukakho la kunje khona ukakho la nje khona abaclean nami bengathi besiklinela baba endlini yethu noma ngiyabona nabe ngithwasa nabo siyaziklinela ngeze ngifuye ngokuklinela amathwasane mina no ngikhuluma ngokuklina gogo sesilala ngikhuluma khona ukuthela siklinela nathi emathu endlini nakho ke gogo indaba yami la lena ke okuyiyona ke yangenza ukuthi ngize ngisukumeke manje gogo ungangena ngifuna ungene nani bathi khuluma ngicela ungangena ungangimele emnyangeni wami ke baba wena ke nje sacela ngiyacela nje ayikaphi ngisacela ungankinga mkhulu ngama ngicela ukhumele ngisisi akusiwe lo ntu uzothwasa ngithi nangu umuntu ezothwasa nabangibisi ngisacela ume lapha yangisinta akunankinga that's why nami ngisimele ngoba ngiphathwa i-high blood ngishawa umoya gogo lana sibona ivideo okukwakho noma isigodlo noma kuphi laba belanga ngibakhiphele khona esisileni ukuthi bahlale khona ngoba just because angeke behlale lapha ne-meeting kodwa umuntu uyasikline nathi bisikhishile sahlale esisileni ngiyakuzwa lokho gogo lana gogo kunento engizwa ibhlungu kanti nawe uyachaza ukuthi umlapho wendabuko osebenza ngokweqiniso ongasabulutho masibuka lendlu lena gogo kunezibungu ezabo bathina abaclean kancane gogo ngilalele ngiyacela kunezinto ezisemabhakede nobona iphuma izibungu okokuqala lokho mawuqeda ukuthwasisa asilahleli thina umswana ngithi umuntu uyahamba kufika isikhathi ukuthi ngilokhu esambozile ayosilahlela ini yena umswana ngabathathela umswani unetha ngathi nanku umswana yibe kufuneka beziqoqele bona ukuthi kufika isikhathi sabo mabephuma bayozichithela bona wayiswisisa and okwesithu manihleli lapha nisesisileni niyavuka ni clean intamba niyaphuma nenzeni niyochitha udoti nathi besenza njalo ayikuthi mina ngihambe ngoba cleanele wayichazela lokho baba ngifuna ukuchazela ukuthi lapha na kunempethi yibe kufanele bethi baba manje azibona ukuthi lezinto sathi angeze ngene kakhulu mina engangeni kakhulu bemangena mangibalethela ukudla lapha asidluleke gogo njengethwasa lakhe lalithwasa la ekhaya lo mntwana gogo kulokhu wawumthwasisa wake uyakwazi ukuhlola uyakwazi ukukhipha imfihlo asiqale nje lapho sengilapho kuwena sengifuna ukuzwa ngokomsebenzi wakho wenzile bengibafihlela basikhiphela imfihlo futhi ngiphinde ngibuze lo ngithi ngakufihlela kude kangaka uyikhipha kanje
futhi umuntu ade ngijwayele ukuhlala naye nanku lo munye angeke ngize ngikhulume ngaye angeke ngize ngikhulume ngaye uba yonke into mhlawumbe ubezwa ngalo lo munye azakwadi ukuthi wena why uyithola imfihlo wayiswisisa abakhuluma bodwa mina ngizwa ngalo ekseni mayizongitshela bengibafihlela imfihlo mina kahle futhi ayikeep futhi lo ube west kwabe ngimhlukumeza kayi2 just because bengifuna sebenze kayi2 bengimfihlela bengingadlali mara yena ngazi ukuthi ngakhuluma athini imfihlo bengibafihlela baba alikhiphe nje azibekele ngize ngiphinde ngithi ngoba bangibonanga why lona ayikhipha imfihlo yakhe isekudeni ugogo ukuthi into kufanele uyikhiphe ngikhuluma ngayo utshelwa imali ukuthi sifika intwasoni yes asitshela ukuthi imbuzi yakho ikuphi kuphi yini yakho ikuphi kuphi ebe asitshela ubetshela nini gogo khuluma nakho hayi umthetho uthi ngize ke gogo lapho ngafika lana gogwane ngabuya nembuzi uzongitshela kahle mangibuya nembuzi ngafike ngayibeka imbuzi le and mangibuya nembuzi mina ngifike ngangena kuqala ngendaba ukuthi bekhona abade ngihamba nabo wayiswisisa uyabona ufike ungene uphinde ube nalento ukuthi nalento usebebatshelile angizange ngitshele umuntu mina ngoba neyentwaso ngifuna ukubuza ukuthi yena uyikhiphele kanjani lezi ezinye ube khona ukuzikhipha le yembuzi utshelwe yima ngithi waqonda nje lapho wayengayishayanga ukuthi leyo ilapha phuma straight aye khona or athi gogo mina ngizela ukuzothwasa ungangitsheli gogo indaba silana ngicela uchazele ugogo ukuthi indaba silana mina nna gore ke tle ke bebitse ba Fikobela ke lebaka la go because of nna ke tsene ka mo a gona ntho e diregileng mo dimbaka dilo tsa ka di a tsamaya ga botse go gopela se neng saka ese yakho yakho se neng tsaka tse di shilo ka ishile di aparo tsa kereke ngela abes ishile di aparo tsa kereke awa ngilahlile siya awuthi sikhuluma ne mara ke chalta mamela ngazithatha just because bese kunenkulumo lo baba uhambe khuluma kubo bonke abantu uvimba abantu basesontweni lo baba abatshela ukuthi ene ini ngathi yazini ukuze ngithule yonke into awuthi ngithathe lezi zinto zabo ngizikhiphe nalezi ababela la kusona ngahamba ngenzani ngazihambisa emfuleni singayivala kanjani ukuthi siqede namhlanje angithi izinto ilahlile angithi izinto zabo ilahlile bese hlala kanjani nankinga ngisho ukuthi izinto ilahlile singenze njani njengamanje ukugoqa lenkulumo angithi manje gogo sesiya enkulumeni yokuvala lento lena gogo ngithi uyamuza ukuthi uthini okwakho uPaula njengamanje na akiyathagala aki happy yeah because nebe ke tuputitjore ke totloga le dilo jaaka because of ke semaile mo bona le ditaola bona le mintuntu bona le dilo jaaka tsa biriri bona le slepe a ke tshepi aka latlha le slepe hayi slepe basitholile sham futhi basithole ngale islepe basithole ngale umunye ubhudi nini nesikhathi ngidonsa la islepe usithole ithatha lapha ngilahlile bengeze ngilahle isikhathi sami oningimoshele sona ukuze ngihlale nento zenu ngizohlala nento zenu nibe ningikhuluma mamela thula ngikumoshela isikhathi ngikumoshela isikhathi ubungahambi ingani angeke 3 months uyahamba abantu bayahamba nje 3 months ubungahambi ingani mina ngihlale nento zenu nibe nikhuluma ubungahambi ingani wena uzuhlale 9 months uzuhlale la uzuyoqeda ngize ngikuphuza isigazi wawungafanga ngize Phuze igazi azaqede baba ne hello baba uthi ngicela aphuze azaqede igazi ne uphuza kanjani igazi wena ungekho ehlosini silana ke gogo indlela eyaphambili lana gogo uthe ugogo ucela into zakhe okay khona okunye akukho akunankinga sekulungileke ngoba ngifuna ukuthi angithi izophela namhla le ndaba sesibuya lana endabeni gogo yenkomo yakho angithi gogo wena ngesingawe gogo umsebenzi wenzile uqedile kulomntwana lawenza ngaqeda bahamba sebeqedile lo msebenzi wami nginetificate mina lapha ngikhuluma ngeitificate ngisho ukuthi uqedile sengiyathi ngolwa mina ngapho ngisho ukuthi uqedile baphuzile babaleka ngithi bahamba baliphuza baliphalaza ngase ngamtshela ngathi ezinye izinto asikhona ukuthi sizenze ezinye ngoba useduza nizozenza liseduza next gogo ukuthi ngibanduba nokhona abantu noma ngambuza ukukhokhelana kwabo yipi inkomo abakukhokhela yona inkomo bangikhokhela yona yeah bangikhokhela enye ngimgcwaliselile lo ekhala ethi indoda yakhe ayifuna thwase nongisho ukuthi mabekhokhela wena banginikeze 7000 imali yakho khona azange benginikeze enye imali kwakuyani leyo mali ikwathi imali yenkomo
abangibhadala yona abanayo imali bazoba nayo imali wayiswisisa futhi ngangingasafuni ukubathwasisa ngangilele ngithi angicame kwenzeni uphela umsebenzi bangincenga bathi angenzeni ngibathwasise ngibaphusize igazi ngabaphuzisa bakhipha le mali ngicela unikeze usisi lokhu okuselo okwakhe ya ungamnikeza ngithi iyona okweyakhe gogo njobe esha ngithi uthi wenzile umsebenzi wakhe akusekho ubufakazi obukufakazelayo njengamanje indaba yemali uyahluleka ukuthi ayikhipha ngithi nezimpahla isekho kodwa ke mina ngimtshela khona ukuthi kufanele ukubheke indlela osebenza ngayo akwenzeki gogo ukuthi uhlebele abantu izinto ngize ngikwenze nawe ukuba nayi lokhunjana yakho omunye kwakho nalembazo uyithole ngeke mhlawumbe nangabe bayithathile bawulahla ngoba babelahla yonke into naye uyithole ngelakhi nje imbazo yakhe la Phuma gogo uyozushaye ngayo abantu mkhulu nawe gogo ngibukile isimo ngendlela okungayo ngiyazi ukuthi anijabulanga mkhulu ngiyabona masiphuma ukuthi kuningi kade ufisa ukukusho noma kade singayazange sikwazi ukubona ukuthi ukhona nawe ngaphandle ukuthi ungaxoxa ungathini ngento ade yenzeka lapha phakathi baba na unentwe ke tshebetso kanye go se nebe ke nana gore gana no ntwele gore be se direge gore la ge dore ke taba ja gore den ka se khumane seleng sa rena mara ne pagolo ntwebe ke inyaka nna gore direge gore setšhaba se tsebe wa mphakati ka moka South Africa e tsebe ga botse motho la se motho le ngore right ene o ne pele mpe a right go se gana no ke tsege ke tsare ke ya bolela mola a ka le mokule motho ba mkobo go ntle mo monyako ke nna ba nkobo monyako go se utsibile gore nna ke tlontse tshile ngore mosadi ya ka tene ke tlo ba le backup e tshile gore mosadi ka tene a gona go dintse okay ngiyakuzwa baba gogo ungathini ngosi yami na a ke happy ka mkhodile tse di sepetsong ka ona mara ke no rata o le mosa setšhaba gore se tlhokomele go di mo ba sepelang gona go ba ndingaka tse dintšhi a di nyake go thuša batho di nyaka tšhalete a di fe phodišo fela tse dintšhi ke di-scam ka mokgo nna ke di bonego ka kua ke di-scam obane ntho ngwe le ngwe ke thoma ke re ka e bolela ke maaka a mantšho a nake nao no asiqale nje ngokuthi siyaxolisa kakhulu kulolu daba lolu kodwa ngiyacabanga nomunye umuntu lokho kwenzakele kodwa omunye umuntu naye uzobona ukuthi abantu abanjena abanjani but engingakusho njengamanje so kwakufanele vele from uqala nje lento yenzeka 3 months wawumningi kakhulu wafanele umtshela ubaba ukuthi yazi mina la ngiyafika ukuze ni stop lento because mase niqala seniyaliphuza uyaliphaza ziningi izinto osuzenzile zobunyanga and wenza izinto zobunyanga okungafanele ukuthi ngabe uyazenza uyabona ngoba uyafika so engikushoyo nje yikho ukuthi ngibhlungu enhlizweni ukuthi awuzange ukwazi ukuthi usizakala uthola into zakho because yabona mase uqale waliphuza waliphalaza kunezinto esekuthi nami ngiyinyanga angisakwazi kahle ukuthi ngim-attack because kunezinto eziningi kakhulu esezenzakele ekunemithetho yakhona okufanele imithetho yakhona nami ngiyaziyo ngiyilandele uyabona because uyabona njengamanje ugobela wakho ume ngokuma ngokuthi uhlala isikhathi eside ziningi izinto asezenzile but while azi kahle ukuthi benifake ayikho into ayenza but ke ngiyabonga kakhulu ukuthi ukwazi nawe ukuphuma ukwazi ukutshela izwe lonke ukuthi kunabo gobela benzani emhlabeni siyabonga kakhulu ningakhululeka sizwe sakithi umsebenzi esiwenzayo umsebenzi onzima kakhulu ngoba ilapho khona esisuke senza umsebenzi okusengekho ubufakazi ozothi nakho kwami kodwa ke namhlanje ngingenza nje iadvice kumuntu ozothwasa uqikelele ngempela ukuthi yonke into oyenzayo awufake uma kwenzeka ukuthi ugobela uyakufakisa utshela umndeni ukuze uzokwazi ukuthi lento istop immediately bese ngikhuluma nogobela mawugobela uyagobela ugobela umntwana uyamfundisa lo mntwana ukuthi lo mntwana wenza into enjena wenza into enjena isifundo sanamhlanje sithi kugobela uma ugobela osakwazi ukuthi umntwana kafake uyifake kwawena ngiyafisa ke kubo bonke abamathwasa ukuthi uyathwasa la ukhona kodwa ugobela uthi kuwe faker sibize lo gobela uyifake gobela ngakho ke lolu hlelo lolu ifake gobela Moja Love 157 okhulumayo umkhulu Somashi inyoni esindo isila sayo yephuza kwezinde ngoba mayiphuza kwemfishane